ngikwazi ukubona akungcono nje Mangivula awuzuhlala uhlangene lapha Bebaningi. bahlangene hey yabona ungabona into ebiyenzeka lapha ya hey because bese sisesenta kukhona elinye quantum nje letsuke rank because no nalabo abalana ukuthi sidazana nini support le nto yabo Shuthi babonile. shuthi besihamba nabo yabo shuthi mangabe sesilokhuza mina ngithi ngiyabona hayibo labantu baningi ngizama ukuthi ngibaleke nalo bethi abaleke nabanye babaleke baseme endaweni eyodwa bathi mina la ngibalekela khona ngiyabona ukuthi cha umgaqo uyaphela umgaqo sizama ukubuya mangabe sibuya sengithi ngizosiza nangumfethu kanti bamshayisa ngemoto yini so mangabe sengibuya sisibaleka sibheke izansi ngoba nequantum iphelile la ikhona uzamile ukuthi abaleke naye base ngibuya sengithi ngizomsiza sesidlulile kodwa sesibotha sesiphunukile ngezwe nje la ngemuva ngitsho ukuthi mhlawumbe yitshe because ngoba ngigcine ethoshije ngiseza la kuyena mase ngigijima ngiyazi ukuthi hayi Guys, niyayibona ke imhlola. Niyayibona ke into esibhekene nayo kwi-country yethu. Ama-South Africans ayamasha in their own country, marching for their own government. Aphumile amazayizayi azobenza kanje. And we are expected ukuthi sithi no abafowethu laba. Kule amacha akekho umuntu oke wathinta cause bengi-live ngibukile from the beginning. Akekho umuntu oke wasukela i-foreign. But buka ukuthi benzeni. No guys, kangimanzi Bahlangene ogamanejere nematokeni. uhlangene Bashayisa kanjani ngemotweni? Mina bathi lendathi xa ngithini ukuba ndiyisithi gqine uthe gqi sihamba endleleni walibheke esifinini lamfana so ndithe kanzama ukuthi ndiyaphepha ngabe khona imoto isecaka ngokuba ndibetha ngayo ngayoyiyama ngayo ndabe ndicinezele kabili banjwa zizo zombili bezondihlambula ke ngosana Wena uzama ukusiza yena. Basisebegwaza wena. mina ngithi ngiyozama ukumsiza andibazovele jika ngaye amasengithi ndiyazama nami babe sebegibisela amatshe besephula sazama ukugijima ngokunjalo sesilimele